Pri otoku Žirje v bližini Šibenika pa je ribiče med tunolovom presenetil velik morski pes. Najprej je napadel in odgriznil polovico tune, ki je bila ujeta na trnku, nato se je zagnal še v čoln. Šlo je za morskega psa vrste mako, ki velja za najhitrejšega morskega psa na svetu. Zrase lahko do 4 metre in je lahko za človeka nevaren. Ribiči so prizor povsem mirno posneli, kasneje pa pripovedovali, da je bilo kot v filmu Žrelo. Tisa Strgel. Miren dan na morju, ribiške palice v vodi in jata tun na obzorju. Obenem pa prizori, ki ledenijo kri v žilah. Naletili smo na jata tuna, prosjeka 30 kila. I dok smo jednu vukli vani, u jednom momentu dok je bila na 4-5 metara od broda, vidio sam jednu sjenu kako naglo dolazi. I nisam vjerovao svojim očima šta se dešava. Ogroman morski pas je momentalno preseka na pola. Potem, ko je odnesel večino plena, se je zagnal še v ribiški čoln. Opa, hoće brod gristi, gdje? Kao u raljama. Isto kao i raljama mi je bio osjećaj. Znači, u jednom momentu sam mislio da će skočiti, da je toliko lud da će skočiti u brod. Po nekaj dramatičnih krogih je napetost popustila, ribiči so se umaknili pol milje stran. Da so takšna srečanja izjemno redka, razlagajo poznavalci. I takvi veliki primjerci se uglavnom drže daleko na otvorenom moru. Dok mlađi primjerci znaju zaći u kanale, ovaj morski pas je na sebi imao komad mreže koji mu je stvarao ozljedu, imao je više friževa iz prošlosti i također imao je 2 udice u svojim ustima, što znači da je kroz svoj život itekako bio u doticaju sa ribarstvom. Bližnjim srečanjem s predatorsko ribo pa bi se u prihodnje raje izognil pretreseni ribič. Prvi puta u životu na brodu ulovila jeza. Znači, nikad nisam osjetila jezu. To je ko da u liftu stane lift pa se prebati. Ona je iskonski strah da nešto drugo upravlja sam. Onda sam osjetila da se radi o nekoj većoj sili, a ne o običnom morskom psu. Poznavalci medtem pomirjajo. Mako je napadal čoln, ker so mu oduzeli plen. Nagonsko je iskal novo tarčo. K sreči so napadi makomorskih psov na ljudi zelo, zelo redki. V zgodovini so jih po svetu zabeležili samo 9.